što je veliki problem kod mladih ljudi je upravo što nemaju onaj minimum prakse po završenom fakultetu da napravi i da se zaposle prvi put. U velikom broju slučajeva imate veliki broj mladih ljudi koji završe fakultete po 5 do 7 godina, ne uspiju da nađu posao, onda postavljamo pitanje koliko je njihov fakultet uopšte upotrebljiv nakon toga. Upravo taj minimum prakse koji njima neophodan je na tom nivou da oni jednostavno i žele da odu iz Bosne i Hercegovine zbog toga što ovdje ne vide prosperitet, ne vide perspektivu da ono sve što su naučili na svojim fakultetima upotrebe u praksi. Upravo dodiplomskim studijem na određen način bi se to i riješilo. Ja znam da medicinska struka svojim studentima po završenom fakultetu daje onu minimalnu praksu koja im poslije toga omogućava da oni nađu zaposlenje, jednostavno da budu konkurentni na tržištu rada. U ovom momentu vi imate samo privilegovane koji dok su već na fakultetu znaju gdje će volontirati, gdje će steći tu minimalnu praksu i poslije toga već dobiti posao koji im čeka. A ogroman broj mladih ljudi nemaju tu privilegiju. Uređivanjem ovoga zakona i uvođenjem dodiplomskog studija taj bi problem itekako bio riješen.